Katay gajing yakin tho bat kwang ti apreng jong kita gi arliang mamla kalami hadin chisngi baga senju kerang basnong opaslo klelet banjure biya katay gajaka jong veterinary hanyome rengkar bagi officer jong katay ketanat ban persha halo gajing mi kubor baka sarkar jala kathumu ban aino sakshi pai nakaliang ge UDP milim hapo gajing lam jong u ba hamlet doling kumu president hagasngi tho ding kalakan tho tinge yaw wemeli halo gajing kam ba umdan jingtip ai baka sarkar kathumu ban ai ya gajaka ba khat phra ekar ha opaslo Abai keran berkila pathai kubor u Presiden UDP milim uba hamlet doling ulaong bakalong ke pasausi bakat u MLA uba don hak yang senca baru kum utau government chief whip simla tip ai ka ai ka balaja hapo constituency ke jong u Kombancu kedau hangi uba Arvi Lindo hak singi palai ulaya tu bahadu menta umbat yo setia ye jingtip ke betikna baka sarkar ketemu ban ai ke tiga jaka saksipai Ulo ongru palada kate gede ke jingsisha kom unong mikmat unyakun badba unum ailat wat shi inchi ke jaka bakan le chekibor ki bamdei Hadirin kejemuan ban jurib nagliang ka kerhon jong kirim basnong yak tiga jaka ki po nyumer ka ba ka sarkar ketemu banai sepo ki spai Air Force kumba ko ko bane hadirin bala interview ya u lokal le nanti Lakun pau omba umdan juktip i habre bat kene kakam tila dalam kilo kibutekru kenuan ra i ko islaman pin shai bat sha yo kene kajikam bat basusiru kolon ba nakian umle omba kini borok kini tan kijing pin ko tiban tigiso ko le glong e ka ba ilong bit tak bilong ja burong kat umle Badan ruh kalian sensar, beri rujuk por government cipul, untip yang kejenjang apa konstitusi kerja. Hal untip dari negara ini parti ini sudah ban untip. Jauh kembali ban untip IRM, desi kejenjang kamplat hakim memikam, beri pada Bakam yang kiarason juga konsi di bironya. Di milakot yang dia presiden terasi bagi percaya ya kaba nilai berpikir daga si kibalin Aisyah Muhammadi kebelang kecikutin ya ki isu kimat bukta apa konsumsi. Kebelang kami kini kecikutin juga supaya nanti fokus. Hal yang berbeli umba untuk berjuang, ya kerana masyarakat, dari kini berok lagi dan kejeng longbit, kejeng pamsukian, juga berbeli untuk kaki negara, kaularai, dak sarkar, kamtam, chief minister, ubleru, presiden, jangka raja salingpur. Udah present jong di kebun long usia maju ke poa. Kartum ka meeting jangka 19 raja saling buat meeting. Larai baya ka jaga hangte po nyomel kabre ka jaga jong ka veterinary baksaka larai banai ti syaki sipai kade ki lemba jong kesarkar bakadek juga matalang jom jibusar. Mesolno ba UMD ubanan sarkar government cipul utik yakni. Di nomor ba utik dikliang jungi gen ai ki kot kisla sya UMD ban petip ban peniru yang disya yakni ngarai ba sarkar ke depan rai ban IT yang tidak jaga jom katan pejan ni syapo kini supaya Force. Bila konkret contoh, rengkat begini ke minutes job meeting ke chairman Ibu Chief Ustaz. Ia kini ke contoh adalah jauh lokal ini, kerana untip unsumkia baru baudai ban kerana balai ban persyak ia kini kecekah. Nomor kalau kami, kap nom tip ia kini berjawab konstitusi jam long ke musal. Nomor kembali ke bro yang disya ia kanundu skim kanundu projek beri kanundu konsumsi Plan objektif jauh beri plan konsen jauh lokal yang beri nomor alih
Riyagini rekam pada setang bat su IT no supok supaya terus uang ba di rupiah. Tiga suku ba profit di rumah UMLE. Tak kiri rekam uang dan di rupiah. Tak ini kebanyakan keba ina pakai ni tu rangkat bat ki dokumen ban support ban penisha kalau kini jisha kemba kan syahiru dia gajing dong jong UMLE marbo kat benar kita kisah warang kita jisha dan dalam jisha benar. Tinggi hukum ke parti kemudian berjikli antara konsumsi antara hal kami yang nak selam berjikli berakwe yang lain bagi ke singjongi dekat bagi supporting documents iban penisah lo tadi ke general serta ban IT yang kita juga jangka betul support. Apapun saya halor kata iga pang nak liang ubah Roni ulang ong bagi jing penmi kubor bahaya kata iga jakan aino syakshi pai kata iga bamdon nong rim satya hai ru kad kom kajing ong kajing kan tho tak ke UDP bau menteri rang ba ulada kular ban IT no ya kata iga jaka syakshi pai kata iga babakla hadu kata bat kebam ya hap hai ru wat la kata pat ulang ong bakum unong mikmat pai ba unumai la satya wat tang shinchi ka khndau ne ka siap jong ka than kan dei chiki wei pat Habakali ya kasinjam ba unchim lada kita ki jingmi kubor baro kini ki bashisha uba Roni ulang bakum unong mikmat unyele tingye ya gitu ki bayai lai ya kum unong mikmat jong katai sultanat ban yakndo biang bat phe bat bangakwa ban ai ki jingshai namanta ki paiba katai melim bat ka jela meglia baro kawai he kalong banga tharai kaliang UDP ki khlem yo puli ba bat hangtu ka pani ba ka jingduna jongki kadai tang kabasain ki balai akato kesngi ya ka meeting but habalong meeting shed record ki proceedings learning yong ki minutes te u chief minister komu president but ki badon ham to ki su sign tang ya ka minutes learning ka proceeding lane ki jingya keren ki bala keren hat khopor te ngan ban biang hangne ya ka pangala keren akot khobor kam tambo mi hamopor baong ba lada prai banai jaka sha Air Force te ngakwa ban tip nakaliang kinong yalam ka seng UDP hai kita karai ka don ka baki snuthu bakala ba sign uchi minister ya ka minute lane ka proceeding jong ka meeting jong ka 19th meeting jong ka raja sainik board right saintang ya kata khamsim ka no karai banai jaka shaushpai na thrai ka de ka jingsu thu bakala kinong yalam UDP ki bakila kan tho kno banga ku memeli ngam TPA te henrei nga keren hangne da ka jingtip da ka jingtikna ba kam don ka no karai ka balasim banai jaka shushipai bat ngan ban hangne ba kamju don ka an ba uchi minister ula ban su ai ka jaka sapo ka kano ka department ni social nu ru shimet kada don ke procedure ke bangat pi ke media pi tip ha wat para sarkar para department sarkar ru lada phimut baran ka wei ke department ke don kam jaka habia na revenue te ke revenue ke sim tu ke jaka kan sa ipad sakoi ke department ngan ai nuk sa ya pi ke badai bat ke assembly ngila rai bangin thau no ke assembly semodeng dia kejaka dari jongka muda neka urban affairs department te swaba mangi ka assembly ngin sim kejaka ka muda ka asia ka revenue but ka revenue ka sa transfer sini kata ka de ka rukom umdon uno what uchi minister ubasula ban sim ka rai jongu ban transfer ka jaka umdon ai uchi minister u hap apo jing paniai ka ai ka wei kamdon ni ka lenti u bunia de ka bor but hapsim ka jing manjur jong barokhait khamtam jonga UMLE jong ka department jong paiba ka thain malim but lada poi hadu ta uput bo chief minister usim da ka bor ngirungi don ka lenti ki banle ka badai banle kamot bangin persya te lada don kam ba sngap yangi wat le se bania perkhat kumo banwengi hukum chief minister Nakaliang ke UDP kala kentho idru ya UMLE ba tuklar lang halo ke jingtur pot jong ka muda wat hadu opar selong kata nadu lausotun lomoba umlingka panongse hakabaki paiba kati ka than ki ha ban but ban kongu igi kendon jok megila building bylaws balabu dag muda ban tip ya u UMLE report melim kedai ci persian
kajing kejeran jang kesaka kemuda ban ya yang pun usaha juga sedu cita kita nong pure Operselong bat ke balapa patum ke press institution ke bakil ai kata kami nalu usnam arca lain ke pertempat bakal lemuba komunka nongse kalau sepun ilha apa kacing puniat nong dipuniatkan jong kebuda kebomot kini kisno lara chnai kisnasam lara kile lagi kamu kita punya jinglet suar nagliang jong kebuda kumpulan menta ipa menta bun menai sistem tam kira ya saat kira ikut kira enam kalau kita kecil bikin tu bat kebuda nomor menta pilih saya pin apply ke light connection pin dia bahkan shop pun saru ke pinang kamu dia ke energi naga muda pinang kamu dia ke occupancy certificate naga muda pinang pun long pulang bersua kat ini kicik jina buat balang nak kalian juga ini bat kita nikmat nanti aku beli kimsun nak rupiah ini kapal ya kajinyo jungi kemikmat di pemulim di pemsungkia ya kami juga jong konsumsi tinggi semua nak kalian jungi mungkin ke parti yang air yang ini kajinto ya kini kijing to bagi sekolah rekomen kijungi ya kini pasang juga muda ban keduk lang kita kisah untuk Barcelona rang begini kita mengikmat kepemul borok anu ban MBA ban MBC kini ban LA ban LA ban persyak kini kita berpersyak di kamp bagi serta ban hambuar dari apa kan milian di Kowe nama bismuhi bakal mentoy ban long hikmat Banikaran tan suara election, mereka paminta dibuat oleh bagian hak kesuki, berasal kesuki kempret di Eropa. Habai day pat kate ka benta na kaliang UMLE hi ulong bayamenta udang yai ap banyak kendo yu menteri rangma banyak keren syai phal baru panla pan penbek ikite ki kendrum kendram baro. Pi kane kala don tengidang ap baunuan uci minister banginya keren badai ban pelait ia kane kajing penterikam kita ki bylaws jong kemuda sekini kita bat ngatharai nge ngaladap ya keren teng bat UCM jong ka Khasils Autonomous District Council uba pensengain bau ong ka Khasils Autonomous District Council ka suanra la ka jong ki building bylaws ki ba ya dei bat ki jaka bahap ka 6 schedule